Part 3-д би түрүүн Part 2-оо төгсөхдөө 3 ватцны ийм томын бутлаад нэг жижигэн мэдээд ингээд дөрвөлцөн ингээд дөрвөлцөн What? You think Mr. James? Yes. Can I stay here tonight? What? You can't stay here. You have to go home. Well, my math teacher called my mom for something I did, and I know she's gonna kill me. Don't worry. She's gonna be speechless if you tell her this. Later that night. Hey, son. Your math teacher called and told me you cheated on the test today. I'm sorry, Mommy. I don't tolerate cheaters in this household. Then how come you cheated on Dad with Mr. James? За. Тэгээд баг энэ хэвчээд яа хаалтаар үлдсэн шингэн болоод тэгээд хад хэвчээд тэгээд миний хатад мөн тэгвэл Росин жижигэн битгүй. Дургүй. Энэ жижигэн дургүй. Тэгээд ямар нэгэн цаас басна санаа. За ийм нэгэн сэлбэсгүүл байна. Тэгээд хаалгаа сараад ийм видео болсон байна.